Pedas banget. Hai guys, ketemu lagi di Almara channel Alma dan Ara. Yeay. Di video kali ini Alma mau bikin samyang challenge. Tapi sebelum Alma mau makan samyang carbonara, kalian jangan lupa like dan subscribe channel Almara dan Ara. Oke, kita masak guys. Yuk, let's go. Oke guys, kita mau makan. Kita tunggu. Bismillah. Ini kita challenge. Guys, tuh udah. Stop. Oke guys, kita makan. Semangat. Banget. Oke guys, pedas banget. Oke guys, kali ini saya buat suap lagi. Pedas banget.
jadi makan mie udah selesai. Oke guys, terima kasih nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.